Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Dengan ini menyatakan kami anti terhadap berita hoax, anti isu sara dan penyebaran ujaran kebencian, mendukung upaya Polri melakukan penegakan hukum terhadap pelaku hoax. NKRI harga mati. Yes, yes, yes. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell them?